айтасың ба? Sağa Pax'tan, sağa Polly emne dedeli, burçaktı Jack. Acak. Polly! Hey! Kızı kokuya Little Town'dan başkalar. Oh, 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 oh. Polly kapısından alar, içini geçirtirsen. Oh, 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 oh. Gitti camdan, Polly pocket kıldan. Kıyaldarga, kızı kokuyalarga. Çoğu gitti Polly pocket izlenen kızıklarga. Gitti camdan, Polly pocket kıldan. Gitti Polly. Çoğay. Polly! Sağa Paxtonga tamak ber desek, sen aşkananın barın bulgadın. Men улумун. Pax meni uğuş gerek. Sen dağı anı uğuşun gerek. Al emneni qalap jatat, düşüngön harekettensen. Бирок ал мени укпайт. Kutman geç Polly. Miss Mans. Menin süyüktüğü balakayım salamdaşıp atat. Oo, Miss Mans, siz gelip kaldınız mı? Polly, biz restoranga ketip atabız. Miss Mans bolsa Paxton'du qaraydı. Men dagı restoranga bargım kelip atat. Geçir şirinim, bugün emes. Yardam üçün rahmat Mans. Bul menin jumuşum. Emi kiçinekey Polly, barıp sabaklarыңды oku. Dayarsın mı Polly? Hazır Layla. Жок, бол бойт. Бирок апамиттерден өткөнгө Лайлага жардамдашканга уруксат берген. Meyli, anday bolsa. Анда senin kurbun biratola menin balakayımda oynatıp gelsin. Eger bardıq sabaklarыңды atkarsan, balkim men sağa da çıkkanга uruksaat berem. Бирок тапшырмаларым деле жок. Talaşpa! Men bala qarayım, oşun üçün meni uğuşun gerek. Azır, bölmün oşunu. Anam meni uruksaat bermeyince çıkpa. Meylanda, görüşkаче Polly. İtler meni qaydan da butuma şiştaqa kiyip aldым eкен. Miss Mans кижир бала багуучу. Ал кийинип алган кескелдирик аялдай. Ал мени жибербей койду. Лайла жалгыз. Иттер менен кетти. Менимче Лайланын колунан келет. Токтогула! Polly'nin kurbusu. Polly'nin kurbusu Boltes Gwen 436 plan. Qaysı plan? Biz akırı çoğun bıştak kekslerin bışırağızbı. Yok Gwen. Bışırbayбыз. Biz akırı Polly'ni satın alabız. Balki Miss Mans okumuştu Mary Poppins'tey. Layla, Ginny, çalını kabul alçı. Polly! Shani! Yardımga! Benim yağlarını bilmey atam! Baratam! Giretasın mı Polly? Miss Mans, men uruksaat vermeyince bölmeden çıkpa degen. Birok sen Polly Pocket'sin. Al sen çıkkanını pay koygalat.
Башкысы, Мисс Мэнс эч нерсени байкабаш керек. Полли, тезирээк! Уш балдар. Билбейм. Мага кереги жок. Көйгөйдү! Дженни, компьютерге тынчымды алба режимин койчу. Макул, Поли, тынчымды алба режими коюлду. Келбеңиз, мен чечинип атам. Эртеле түнкү көйнөгүн кийип атабы. Кызык. Чоңой! Батыраак, биз Лайлага керекпиз. Кыздар, келгениңер жакшы болбодубу? Сага жардам беребиз. Бул жакта башчы ким экенин көрсөтөбүз. Дженни, кардуиттерди кантип жошутуш керек? 3 вариант бар. Мен Лучера Лондон кинологмын. Иттер силерди уксун десеңер, ага башчы экениңерди далилдегиле. Макул. Мен башчыңармын. Мен айтканды аткаргыла. Лайла, балакайды кое берчи. Көрдүңбү, ал мени башчы деп ойлоп атат. Чын элеби? Ооба да. Мен Лучера Лондон айтканын жасадым. Эмнеден коркобуз? Балакайдын жебин кое берсек качпайт. Балакай, отур. Кыздар, менин объективдүү байкоолорумдун тажрыйбасына ылайык. Балакай, сен жипти чечкенде эле качып кеткен. Балакай! Жети болуп калды. Бул жакта кароосуз калган ит көрүнбөйт. Жаңа объектти көрдүм. Азыр кармап келем. Балакай, кайтып кел. Кармадыңбы? Кечиресиз, ит кармоочу мырза. Бул деген менин итим. Анда аны экинчи кое бербе. Уктуңбу? Эгер дагы бир жолу жалгыз көрсөм, таарынба, кармап кетем. Макул, түшүндүм. Чоң иттерди жетелеш кыйын, а кичинекейлерин оңой. Бирок Лайла шаардын ичинде тырмакта иттер менен жүрө албайт. Бирөө байкап калсачы? Алар тырмакта иттер менен кадимкидей кызды байкашат. Бирок тырмактай кызды кадимкидей көлөмдөгү иттер менен байкашпайт. Дамду хот-догдор, хот-дог алгыла. Ги, мен хот-дог жегим келген, бирок болгум келген эмес. Эгер хот-дог жегиң келсе, мага Поллинин саатын алып бер. Аны табыш керек. Эки көзүңдү тең ач. Эки? Бирок хот-догду бир эле сосискада. Үйдө мен шарикти көп минип алам. Бул жеңил. Биз аларды тез эле. Жок, балакай! Ой, чалкан! Гачык! Менден алыс болгонуң акмак. Полли, балакай кана? Ой, жок! Карасаң, кандай жакшынакай! Гвен, бул түрүсүк итти кое бер азыр. Макул, Гиги. Кайтып кел, балакай! Полли Покет? Гвен, бул түрүсүк итти ал. Ал Поллини саатын алганга жардам берет. Гвен, мисс Гранде? Сүйргем болду. Саат ал! Кечиргиле, шашып атам. Алардын аркасынан чурка! Saatda akır alanda tartım alamız. Bonsoir, la gourmère koş geliniz. Bif bourguignon. Balakay, yok! Ameliyat! Gwen, artka burul. Tormaz çok. Dileke jarasha, ne de rol var. Le Gourmet, bu şardagi eng mıqta restoran da.
Ал жакта сенин ата-энең. Алар бизди көрбөшү керек. Бирок балакайды алып келбесем мен өлдүм. Сен андан көрө үйгө бар. Мисс Мэнсини издеп жүрсө керек. Келбеңиз, мен чечинип атам. Ой, деги качан чечинип кийинип бүтөсүң? Анда киришели. Бул жакта отуруп тургула. Кечирейт. Балакай, мага кел. Тезирээк мага кел. Үйгө барыш керек. Туура, баарыбыз үйгө кайтышыбыз керек. Тигиде ал. Колго түштүң. Эмне болду? Бул жакта ит жана 3 кичинекей кыздар жүрөт. Кечиресиз, Ходдокайым. Сиз бир нерсе каалайсызбы? Тигине, мына карабайсыңарбы? Карайын, айын. Бул ит сандалини пайпак менен кийип алгандан да жаман. Түшүнбөйм. Эмнеге ал мени укпайт? Ал такыр эч кимди укпайт да. Балким аны угуп, эмнени каалап атканын түшүнүш керек. Филия миньонду 3-чү столго. Менимче балакай ашканага чуркап келгенинин себеби Ашканада тамак көп. Анын курсагы ачты. кыздар, ой бар. Жүргүлө. Бияка, биз балакайды үйгө алып барабыз. Кыздар, жол ачык. Крем-брюле. Азыр эмес. Кечиргиле. Бирок анда нос тийип көрүш керек. Балакай, менде бир нерсе бар. Мына, кыйын эч нерсе жок, туурабы? Ооба баса, бизде дагы иттен экөө бар. Лайла, бир аз эт берчи. Жакшы ой. Алар бул жакта эле. Тезирээк бул жактан кетиш керек. Балакай. Балакай. Балакай, токто. Сенин ата-энең чыкты. Кыздар, биз үйгө сөзсүз алардан биринчи кайтып келишибиз керек. Сааттыңарбы? Ишчатак. Балакай, кач. Кечки тамак сонун болду. Жанагы ит. Паркка, жолду кыскарталы. Үйгө батыраак, эртерээк келгенибиз жакшы. Туура айтасың, Шани. Балакай, паркка. Тезирээк паркка, чуркка. Тезирээк күбем, кыймылда. Чуркка албайтам, Киги. Костюмум тар.
Oy! Ay, çabuk! Ay! Тияка, biz карматпайбыз, балакай. Мага булуна керек. Тур мындай. Gelesso! Bari sen için kaçıp ketişti. Men üçün? Siz özünüz barına günölüsüz. Maga Sen itlerdi maga karmagan jol için tavaldın. teleşat. Sen giyinişmesi gerek bolçu. Jolum bitmegende Maga bulut köp gerek. degen bilesizmi? Gene beni karmayın. Alardı göçöğe Senin kaldırmak yolunu gerek. tosma. Hava saat Men bulutlar hiç için kim dokunmuş korkunç gelmek. tuğdurar. Sen Siz bana esnersen böyle düşünmeysiz. düşündürüp Siz beni beni gidiyor. cumuşmagana Ben bulut jol arkasından topulmasdan kovup şarkı ulamdılardı. çağırmayla Taşardınız. Özünüz günölüsüz. Bile fayda aldın. Ben alandan ayaktan tamam. Elinden ayaktan Siz tamam. kandan düşünmeysiz. Ben alandan elmasını koçum. Şunu Bul Miss Sankt'ın üyü. Ağa Sibin'e tapşırışınız gerek. Gittik balakay. Layla, başlıktan Sibin'i alçı. Canay Sibin. Hey, sen бұл жаққа қантып келіп қалдың? Сені Лайла қачан жеткірді? Bul Miss Bets'in üyü. Canay! Майлы, дастарқонға келсең, демек құрсағың ашқан екен. Терезеден бір қызық нәрсе көрдің бі? Аларға жetiş gerek. Алардан қалбайлы. Балақай, болышынша жұрқа. Азамат балақай! Мына менің балақайым. Бары жайындабы? Ал өзін айбай жақсы алып жүрді. Азыр мен ақша берем. Қарасаңар, мистер менен миссис Покет келіптір. Миссис Покет, сіздің чашша салғаңыз жаңы ғо? Жоқ, Лайла, мұрынқыда еле. А мистер Покет, мындай көйнекті қайдан алдыңыз? Бұл ескеле. Поли, үйдесің бі? Поли? Сен қайдасың? Мен бияқтамын, апа. Қандай болды? Кеш болып кетті. Пакска оқтарда тамақ беріп қойайын бұл? Албетте. Жардам үшін рахмат, Поли. Теги мұны қайтып жешет? Түшіндім. Азыр. Жаңай! Эми жақшырақ, не пакс? Poli, biz sana legurmeden tatlı alıp geldik. O жоқ. Жаман емес, бирок бары бир крем брюле жақшы. Sen krem brûlée jönde kaydan bilesin? Билем.